paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, Asukimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas itisigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istoryaan na daw manipod iti dinto ang kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanin nun nga bida tayo, anay! Kapitan Enteng! Nay, nagado nga arak ti gatangamon, kwarag. Una na kwanang. Painumak man dagiti ipatpatag ko a barkadak. Anya? Napatag ngamin dagiti barkada kanyak. Iso a painumak ida iti arak. Ken busugak ida iti adu a pulutan. Unangam narigat mat, no nalabas ti panaginumyo iti arak. Ayos laang. Kaano kanto pa'y ngagsakit ngay, no di mo mat isarsarak ako nada. Kayat mo nga rod tagsakit, kwarag. Amin na tao, agsakit. Agbartag ka manuno saan, agsakit ka lata. Ala, mano amin na bayadak. Kwenta amaun ta bayadak kaun. Nagado nga arak ti ginatang ni kwarog dito tersenak maribana. Nasabat ko nga rod itay dagiti babarkada na. Napatag ka no dagiti babarkada na. Iso pa inuman na ida, mare. Ay, ibagaktuman kan ni Enteng tabagbagaan na ni Kwarog. Adun adaras a pinainuman na dagiti babarkada na. Ay, tirigat na. Saan pa yan amapan agjuti iti rabi takanayon anabartek ni Kwarog. Dayta nga rod ket marikwanang. Ipangpangrunan na mutan dagiti babarkada na. Nasaya at nga agpaiso no maibagam ken ni Kapitan Tar Aramiden ni Kwarog. Tapno isardeng na tagpapainom ka dagiti babarkada na maribanan. Enteng, ingkaman bagbagaan ni Kwarog akanakam. Ay, apay manan. Anya manan Tar Aramiden na dungaw. Kakadwa namanen dagiti babarkada na. Ay, Agiinom da iti arak ijay sirok ti mangga. sabalin ti ugalin ni Kwarog ita. Kanayon mutan nga agsyat. Isu nga rod nga ingkabagbagaan. Dagiti mutlatan babarkada na ti pangpangruna na. Saan sa pa yan nga agpaspasada? Ala, bagbaga akto inton masango. Adupay ti trabaho iti barangay hul. Iba't patag kayo nga minabarkada. Imbilang kayo nakakabasat kao. Gusto ka na, Kwarog? Wow! Awan nga min kabasat kao. Iso nga imbilang kayo nakakabasat kao. Gusto ka ron? Inom ka manila. Kumatang ka pa iti pulutan tayo niya. Sana parikot da ita, kakadwa. Kakaiso na nga da kwartak. Di na ima sa pulutan at ikatang, Kwarog. Wine! Di kay masanin na pulutan ti katangag. Agpapastayo itang agsyat. Ay na, kanayon anabartek ni Kwarog marikwanang. Un nga rod, marituyang. Agdiwer-diwer ang nagawid ije balayda. Nalaing mat amakibarkada ni Kwarog. Ay, asino nga'y gayam dagiti barkada na. Saan mat ataga dito'y kabildatan? Jay dadduma, taga-ilay. Jay mat dadduma, taga-kabangibang abarangay. Isumat lagayam ajak mairupaan ida. Dayo damat gayam dito'y lugar tayo. Ay, jakman amaw, takanayon damutan dito'y kabildatan dagiti babarkada ni Kwarog. Tirigat na, maray. Nagaariwawad ang agiinom iti arak. Ijay paymot nga rod asidag ti balay may ti pagiinuman da. Ibagam manday takan ni Kapitan, takasarita na ni Kwarog akaanakan na. Madisturbo kayo umat nga agpaiso, ano na ariwawad ah. Arak bait daytay igda ma'am Kwarog. Wine tataba daw. Kadwam ka di manay dagiti babarkadam nga aginawm. Una,
Agiinom kami jay sirok ti mangga. Inawis ko pa'y dagiti babaraw dito'y lugar tayaw. Mabalay, nga wisin nakmat nga ginom, kwaraw. Barkada kaya? Ha? Ay ket barkadaan nakmitin Tapno agbarkadatan. Sige nga raw, tataba daw. Agbarkadatan. Ayos. Kayat ka di asawan day ta, mabalinak mitin makiinom iti arak kada kayaw. Mabalinan. Anya nga iti pulutan tayaw. Tinuno apaltat kan sinanglaw. Wow! Nagimasay. Mapantangaro day. Makain-inumaw iti arak, kwaraw. Ay na marituyang, may samot ni Badong asanger. Wen nga raw maray. Kadwa na dakwarog nga agbarbart. Inal daw lakit din nakastatiar aramiden da. Ay, wen nga raw maray. Ay, po. Ay, awanan, marituyang. Nabartekan ni Pari Badong. Ay. Agkan-kantan. Mangibabain mananday talaklakayan. Isulaang tilakay anay laok di tapag-iinuman da. Ado nga minan tinainom da. Iso adidan ammo ti aramiden da. Ay, una yan. Ay na, maray. Talaga mangibabain ni Badong. Ay, sus. Ay, una yan. Mangibabay na talaga day tabadong. Mangibabay! Nay, anya ti aramidam dito'y balay kaw. Ang kalintay. Anya balay ko asasawam. Ay balay ko tinagawidam. Inabartak ka man gaminin. Ay, sana ka nabartakang kail. Nakainumak lang. Sika tinabartak, tada ka dito'y balay kaw. Naulaw kan. Tasak pa itan tinaulaw. Ay na, kwarog. Nabartek ka manan. Ha? Adda ka mo't lang dito'y balay kaw, antibanang. Kwarog, saan mo abalay daytoy? Ah. Balay may kandi angkel mo nga inteng tinagawidam. Aya. Ala, sumrag ka Ay, kasta unay nga min abartek mo. Saan ka kumaan na Bartek? No inawis nakmet anak siya. Na, anya manunday ta nga ibagbagam inteng. Ha, kayat mo mat ti agbartak. Apay nga Adakot ko ti dito'y karabokop ko. Ay, sana! Ay, sos! Di kag sakuro dito itipato! Kagadwa! At tama na narakaw. Aginom tayo manay. Ayos, baro! Present kami, no, Dara. Ayos nga rod no kasta. Present kami dito. Kanayon tayo nga kakaduan wad na arakan pulutan. Dapat lang, Chip. Ala! Isagana yung tilamisaan. Baso kan dagiti pinggan. Tamang ilaban tayo iti pulutan. Ala, kakadwa! Lechon babaw kan lechon manok na ito'y pulutan tayo ita. Garawan, garawan. Kakaisuna nagaduti na pasadak iti tricycle. Tapno amuyaw. Napatag kayo ngamin kanya kabarkadak. Nya pa lang arot kararamidan tayo nga, Chip. Sa atin na. Ayaw na! Garawain kakadwa! Ay nainteng, napatpatagan dagiti babarkada ni Kwaro ngem iti sika. Wan nga ra, dungaw. Sak mismo a pamilya na. Di na kon ikaskasa. Dagiti babarkada na ti mangawis kan kuha na. Mapanmit adagosan. Ay, ipangpangruna na nga ro dagiti babarkada na. Adadamanen iti ayuyang da nga agiinom. Di nakpayan pampansinan. Kaslawan makitkita na nga angkel na. Ha? Nagsabat kami pa iti agsapa. Kat kaslawan nakita na. Kasla akpungdol alay nabsan na. Anya? Di na kun kay kayat ni Kwaraw. Sa balin ti kay kayat na. Tadag iti babarkada na.
Nagsaor kayo matay ka kadwa. Di kayo pa'y nagawis, Mike. Ay, sigamot gayam tataba daw. Umay ka, agtugaw ka. Tuguman ito. Ito tatabarong, talo pa tiyarak ng pulutan. Ayos nga raw no kasta. Adiyo pa dito. Baglaki din tayo masidagak. Naibusanak kuman ni Tiarak. Mumimit lang nga umay ka, nga uray sanda ka nga ayaban, tataba daw. Sa bagay umayak latan. Bala, ikanda nga ruday ni Tiarak kaw. Now, at daw itataba daw. Sky is the heaven. Ay, sigamot gayam ang kail. Ewan, aldawan, yung kaririing mo pa'y laang. Ha? Aldawan na ya? Kunak no para bangon pa ilaan. Ay, nabaybay amon ti trabaho po raw. Di ka pa yan nag-report iji barangay hall. Chip tanod ka pa'y mga Ang kail. Ala, ingkag digos. Kasapulan ka ita iji barangay hall. Kaya't ko pa iti maturaw. Anya maturog. Ingkag digos ang tanapatig ti paaramid ka. Maululawak pa ilaan ang kail. Wala ta kanayon mo ti panagbartik mo. Ang kail. Kita am talagam. Di kan sa pa yan mangmangan. Arak kan pulutan lang ang ti karga ti tiyan mo. Jaski ka. Nasakit ti ulaw. Ay, gunggunam! Apay nga min ngagbartik ka. Rumwar kan, tanapatig ti ipaaramid ka. Kunak man no inayabamon ni Kwarog ijay balay na. Ay, isumit. Wan, nagsublimit ang naturog. Na Ay, talaga adimon maibaon jay kaanakam, Inteng. Talaga an napatpatagan dagiti babarkada na ngem iti sika nga angkel na. ay, anya nga tanti mapaspasama kan ko na. Tanagbalin bitin ang mamartag. Ah, Na, kita ni pari badong. Pumanag na di ta paraangan. Kasla da sapsapulen na. ay, sapsapulid na siguro ni Kwaro ka. May samit na itang Ala, ingkamanen ayaban ni Kwarog. Ibagam nga umay mangan dito'y balay. Itaman pa'y asa naging matang iti arak ni Kwarog. Jak mutan makitkita arumrumwar, maray. Amangan nun nahang uber manayn. Iso anala daw ang nagreeng. Ay, maray. Isumot ti sumungad. Agkakapsot amagmag na. Nay, Nanakwana. Nay, apay, Kwarog. Ita ka laarumwar di tabalay mo. Jak nga rod mawatan tiriknak. Nagsakitak mutan. Ay, sige marikwanang. Agawidak nga rudan. Amangan no adda makaakar asakit ni Kwaraw. Ha? Ay, awan sakit ko ang makakar. Ay, anyaya ti marikrik nam, Kwarog. Nagsakitin ti bagbagay. Ay, Gumatak man iti agas na para sakit ti bagbagay. sige. Ang may mayat numapan ka agpa-check up iti doktor. Jak kasapulan ti doktor. Agtumarak langan iti agas. Agimbagak tumatlaan. Inteng, madanagan ako. anyat pa kadanagam dungaw. Ay, ni Kwarog akaanakam Agkakapsot mo't amagmag na itay nakita. Ang uber siguro Kanayon mo't nga agpartag. Dagitilatan babarkada na, ti kasangsangon na. Wen ngam sabali nga rod tilanga na anakitak. Gaga nga itinahang uber, dungo. Nakadumog amagmag na. Kenal pa iti abaga na. Iso nga ingkaman kit di kitahan ije balay na. Uray mapanak ije balay na, no di nagtumatla ka sarita. Useless. Dagitilangan babarkada na, ti mangkita kan kwa na. Ay, makaamo ka, Inteng. Ay, amang ano adamot dakas ang mapasamak ka ni Kwarog. Bawan! Kat naging lalaing. Kaslaan muna amin. Tadi pa yan dumag kanya nga angkol na. Ipatpatag na kanukit na. Nagiti babarkada na. Nag-text ni Kwarog kanya.
Ibagbaga na masakit. Agpapaarayat. Ay, kating katulungan At damod nga uncle na ngainteng. Apay ko matulungan ngay. Na kunakman no agbabarkada kaya? Agbabarkada kami lang no arak. Angam no awan. Saan kami agbabarkada? Anya? Ni parinting ti pagparayatan na. Sana siya. Naitiks ko amin ang nababarkada. Gumawan mo tag-reply. Ngam no arak ti itiks kao. Agsasaruno ti reply da. Uray ni tata ba daw? Hindi mo't nag-reply. Ay, nagkakapsuta kaon. Sa anak mo't nga ro na makapangan. Ay, nagsakit tintiro abagbagay. Kan maulawa kaon. Ay, jak matan matiksan ni Uncle kao. Tanaibos matan tilod kao. Imunamot ngamin nga intiks ko dagiti babarkadak. Naging ganaibos tilod kao. Ay, marigata na ka talaga bumangaon. Matayak sa matan. Sa dino ti ayan kao. Ada ka dito ospital, Kwaraw. Ay, nasaya at nakapuot kan. Ay, stay nakariing kan, Kwarog. Uncle, antay, pakawanandak, kunak no dagiti babarkadak di makatulong kanyak, ngamusan mo't gayam. Talaga mo't. Ibagbagam iday nga ipatpatag mo dagiti babarkadan. Sa dino nga itayan da ita. Di da ka matulungan. Ay, agtrangkaso ka, Kwarog. Iso adi kan agsaupay. Aginana ka kitday. Antay, Husto ni Uncle Mo. Awan ti sabali ang makatulong kan ka, no di ti pamilya mo't laeng. Am mo da kalaeng dagiti babarkadam, no adda arak kan pagsayaatan ang maipaay mo. Imbagkit di taimbaon ko ni Uncle Mo amapan ijay balay mo. Ay, saan kamot gaya mon ama kabangon? Ay, Gaputa agtrangkaso kamot gaya man. nakapsot ti bagay tapasig nga arak ti impapaunag mo, Kwaraw. Wala, agbalbaliw kan. Kan pilyam ti pakibarbar kadaam. Uncle, Pilyam dagiti barkada nga amuda ka nga isakit ken tulungan. Sana tay barkada adadailen na ka itiliklikudam. Ken di na kaamu at tulungan no kasapulam ti tulong. Agbalbaliw kan. Ay, Kwarog! Napatpatag nga amang ti pamilya, ngam ti barkadang agbartek laeng ti amuda. Ala, sige! Dinan tinagibusan ti sabalipay nga Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysona. Dawanin ng labida tayo, anay! Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Sagani Yalong Bolyeser. Ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Father Mark Batolne. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami, itingkay panagdangan.